देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तां. Good evening, everyone. Can I have a louder one? Good evening, everyone. युवजण जावन आसात आमच्या जेसाचो फुडार. Rooted in faith, driven by passion, we the youth stand as a sign of hope and renewal in our church. A warm and joy-filled welcome to each one of you gathered here for Youth Jubilee 2025. आज आमी बेंदूर फिरगजेचे युवाजण सांगता युवाजणांचो जुबल्यो यूथ जुबली आचरसूंक जमलेल्या. So let's fill this evening with energy, smiles and of course a whole lot of fun and memories. बरें, खंयचेय कार्य सुरवात करच्या पयले देवाची आशिर्वादा मागचे गरजेचे जावन आसा. तर आतां मागण्या वेदी चलोन व्हरच्याक हांव मुखार आपयतां इंग्लीश यूथ कॉयर ग्रुप. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Thank you to the youth choir for that beautiful start. May the spirit of faith and togetherness guide us throughout this evening. And now to officially commence our celebration, let's move into the formal part of our program. To warmly welcome each one gathered here this evening, I now invite CAL President Samuel to deliver the welcome address. देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक. हें वर्स जुबलेवरचें वर्स जाल्ले निमती आज पयले फावटी आमच्या बेंदुरांत व्हड अभिमानान युवाजनाचो जुबल्यो आमी संभ्रमता. आमच्या फिरगजेंत युवाजनांक सांगात हाण हो जुबल्यो संभ्रमूंक आमचे मदें आसात आमचे मोगाळ विगार मानेदीक बाब वॉल्टर डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. आमचेर मोग दवरून ह्या कार्याक आयिल्ल्या बाप ऑजमंड, बाप विवेक, प्रांशुपाल बाप अरुण, तुमकांय हांव ह्या कार्याक स्वागत मागता. आमचेर अभिमान दवरून ह्या कार्याक आयिल्ले फिरगज गोवलीक परिशदेचे अध्यक्ष मिस्टर विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी मिसेस पॅट्सी ब्रिट्टो, तुमकांय मोगाचो स्वागत. आनी आमच्या सांगात आसात ऑल कमिशन सेक्रेटरी मिस्टर दीपक, तुमकांय स्वागत मागता. आयचे जुबले कार्याक आमचेर मोग दवरून वेळार हजर आसल्या तुमकां सर्व युवजनांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. थँक्यू. Thank you, Samuel, for those heartfelt words of welcome. To mark the significance of today, we will now have the lighting of the lamp ceremony. I now request Father Walter D'Souza Alvigar, Father Arun Lobo, Father Vivek, Father Osmond, Samuel, Glenisha, along with Mr. Vinod D'Souza, Mrs. Patsy Brito, Mr. Deepak, Alok, Muriel and Sonali, if here, to please come over to the stage for the lighting of the lamp.
everyone for doing this honor. आता वेळ आयला आमच्या युवा जनांक सन्मान करच्याक हें कार्य मुखार सोनवरच्याक हांव मुखार आपयतां मिस्टर विनोद डिसोजा. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. I welcome all the youth for this special youth jubilee program. Welcome to you all. आज तुमकां सर्वांक आमकां मान करूंक जाय पूण टायम पावना. त्या देखून तुमच्या थंय आसल्या लिडरांक आज आमी मान करता. आमचे सगळे सबार लिडर आसात ते CL YCS जावन लिडर जावन उपरांत डिनरी डायसीस जावन आनी आतां सबार मुखार पावल्यात. तशें आजय आमचे सगळे हांगा सबार लिडर आसात ते CL आनी YCSन शायन जावन आतां डायसीस आनी डिनरीन ती मुखेलपण दाखोवन आसात. तांकां आमी आज प्रत्येक तरान मान करूंक आशेता. हांव पयल्यान उलो दितां सोनाली डिसोजा आमच्यात फेर्गेजेचे बिकानघाटे वाड्यान वस्तेकर आसा. हे CLांत मस्त एक्टीव जावन आसलें सबार कार्यांत ताणें मुखेलपण घेतलां आनी आमच्या CL बेंदुरान ते कल्चरल सेक्रेटरी जावन तसो वावर दिला आनी प्रस्तुत एपिस्कोपल सिटी डिनरी हातून जॉयंट सेक्रेटरी जावन ते सिलेक्ट जाला आनी तसो वावर दिवन आसा. तुका शुभाशय पठयता. हांव मुखार आपयतां आलोक डिसोजा. आलोक डिसोजा आमच्या फ्रिगेजीचो YCSांत मस्त एक्टीव आसा. सबार कार्यां ताणें मुखेलपण घेतलां आनी प्रस्तुतचो एपिस्कोपल सिटी डिनरी असो युवा तारे रिप्रेझेंटेटीव जावन तो सिलेक्ट जाला. तुकाय हांव शुभाशय पठयतां. हांव मुखार आपयतां सुजय डिसोजा. सुजय डिसोजा आमच्या फ्रिगेजीचो शिवबागान वस्तीकरण आसा. ताचें इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग ताणें संपयलां. आमच्या बेंदोर युनिटान सबार पोस्ट ताणें स्विकार केल्यात आनी तातूंत मस्त तो वावरला. मस्त एक्टीव जावन आसलो. आमच्या फेर्गेच्या हर एक कार्यांक आमकां DJ जाय जाल्यार आमी आपोवचे सुजयकच. तातूंत मस्त सेवा दिल्या आनी ताणें कांय आशा अपेक्षा नासतना ताणें हो वावर दिला. सुजय तुका आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. हांव मुखार आपयतां म्युरल हॅन्सल मास्करेनस. म्युरल हॅन्सल मास्करेनस आमच्या फेर्गेजेची ही हें आमच्या बेंदोर युनिटान मस्त एक्टीव जावन आसलें. बेंदोर युनिटान ताणें सबार वावर केला आनी आमच्या एपिस्कोपल सिटी डिनरीन तें आदल्या वर्सा सेक्रेटरी जावन आसलें आनी प्रस्तुत आमच्या मंगळूर डायसिसीचे सेक्रेटरी फॉर सोशल कॉज जावन इलेक्ट जाला. म्युरल तुका हांव अभिनंदन पठयतां. आतां हांव मुखार आपयतां मनीस शॉन डिसोजा. शॉन डिसोजा आमच्या फेर्गेजीचो कालवारी वाडे असो. आमच्या फेर्गेजीच्या हर एक कार्य जाय जाल्यार तो हांगा आसा जायस. आमच्या CLांतय तो एक्टीव मेंबर जावन आसलो. 2018 CLाक जॉयन जाल्लो आनी CLांत युवता रिप्रेझेंटेटीव आनी प्रेसिडेंट जावन ताणें वावर दिला. तशेंच एपिस्कोपल सिटी डिनरींत वायस प्रेसिडेंट जावनय ताणें वावर दिला. शॉन तुका हांव अभिनंदन पाठयतां. हांव उपकार मागतां विगार बाप आनी सर सैऱ्या लागीं हांकां मान कर जाय म्हूण.
मुखार येतात आमचे मोगाळ CAL डायरेक्टर फादर अरुण लोबो. Magal, Ivazanano, 1 or 2 points I would like to share. I'm very happy how many youth are here. YCS and ICYM. खंय गेल्यार खंयच्या इगर्जेंत गेल्यार खंयच्या फिरगजेंत पळयल्यार खंयसर युवा जण क्रियाळ आसात, ॲक्टीव आसात. नो डावट that parish will be more active, vibrant, more young म्हणयात. मस्त यंग दिसता खंयची पॅरिश ती. बेंदूर पॅरिश इज नॉट एन एक्सेप्शन. बेंदूर पॅरिश ती आमची युवा जनां निजाय की तुमी आज ह्या जुबलेवाच्या दिसा युवा जनाच्या जुबलेवा दिसा तुमकां सर्वांक हांव शुभाशय पटयतां, कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. या फर्स्ट पॉयंट usually I speak about. Be happy and smiling always. कोण म्हणटा ही वजनान ते आजकाल स्माईल हॅपीनेस उणें जाला म्हण. नो, इट इज नॉट ट्रू. इफ यू आर नॉट हॅपी, इफ यू आर नॉट स्मायलिंग, स्टार्ट स्मायलिंग. हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार पापा फ्रांसीस, पोप फ्रांसीस सेज नेवर फॉरगेट टू स्माईल. Even when life is hard, never forget. तुम्ही स्माईल दिवंक विसर नाकात. जिणेंत तुमकां संतोशाचे दीस, बेजाराचे दीस आसूंक पुरो, पूण केदाळारी स्माईल दिया. एका डॉक्टराच्या क्लिनिकाचेर अशीं उतरां बरोवन गेल्लीं, बारी सुबीत आसा. देर इज नो हॅपिनेस इन मेडिसीन अँड देर इज नो मेडिसीन लायक हॅपिनेस. दॅट मिन्स वी नीड टू बी हॅपी अँड ऑलवेज स्मायलिंग. Second, my dear young people, don't be satisfied with the minimum. जिणेंत मस्त वैरेज आज कांय थोड्यांक हांगासर सन्मान केलो. तुमचे पैकी सबार जाणां मस्त ड्रीम आसा. डोंट बी सॅटिस्फायड विथ द मिनिमम. ड्रीम हाय, डेफिनेटली यू वील बिकम द ग्रेट पीपल. यू वील अचीव मोर. देखून तुमी सगळ्यांनी आमच्या फिरगेच्या युवा जणांनी तुम्ही शायन जायचे म्हण आमची सगळ्यांची आशा. तुमच्या आवय बापायची, ह्या जाकांची, धर्मीक भाव भयणींची, आमच्या फिरगेच्या मुखेल्यांची तुम्ही मुखेली जावन येजे म्हण आशितात. देखून खंयच्या क्षेत्रांत तुमी आसात, मे बी युअर स्टडीज, मे बी यू आर वर्किंग जॉब, खंयसर आसल्यार तुमी जिणेन एचीव करीचे, वयर येजे म्हणून आमची सगळ्यांची आशा. स्वामी विवेकानंदान म्हणले उतरां केदाळारी म्हाका उडास येतात. If you cannot shine like a star in the sky, at least you become a lamp at home म्हणटा. If you cannot shine like stars in the sky, सगळ्यांक नेकेत्रान जावन परजळूंक जायना. तो म्हणटा at least at home you need to be a lamp. तुमी दिवे जायचे. दिवे जावन तुमच्या कुटुंबांनी परजळ जाय. तुमचे आवय बापाय, म्हजें भुरगें, म्हजें तूं, म्हजो पूत बरो म्हणटाना कितली खुशी जाता. हांव कॉलेजींत आसां, कांय थोडी आवय बापाय भुरग्यां विशांत तितलें बरें सांगनातल्या वेळार आवय बापाय कितलें दुखता. भुरग्यांक केदाळारी तुमी बरीं भुरगीं जायचीं म्हूण आशेतात. देखून नेकेत्र न्ही जाल्यार तुमी कुटुंबाक दिवे जायचे, अकरेचे. गॉड्स प्लॅन इज ऑलवेज द बेस्ट. समटायम्स द प्रोसेस मे बी पेनफुल and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something great for you. जिणेंत बेजारायक मस्त अवकाश आसूंक पुरो. But God's plan is different. God has got its own plans in your life. तुमच्या जिणेंत तुमकां देवाची आशिर्वादां, देवाची कृपा नासतना जायना. पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटालो, आमी केदाळे म्हणटा युवा जन मुखले खांबे पवित्र सभेचे. तो म्हणटा मुखले न्ही, आतांचेच खांबे. तुमी आतां घट्ट आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या पवित्र सभेंत तुमी घट्ट खांबे, पवित्र सभाय घट्ट उरता. वन्स अगेन आय कंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू. तुमी सगळ्यांनी बरे युवा जन जायचे, बरीं जायचे, सोबीत जायचे, समाजेंत परजळ जाय म्हण आशेवन म्हजीं 2 उतरां अखेर करता. गॉड ब्लेस यू.
Thank you, Father, for those meaningful words of wisdom. I'm very sure that all of us here had something to take away from your speech. आतां फिरगजेचे विगार फादर वॉल्टर डिसोजा आमच्या मुखार तांचो संदेश तशेंच एक विशिंग सॉंग घेवन. Good evening to each one of you. पहिले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक ह्या तुमच्या युवा जुबलेवाचे उल्हास पटयता, अभिनंदन पटयता. देवाची दराळ विस्नार बेसांवां तुमचेर मागता. आयचो संदेश पुरबायेन बापा अरुणान आमकां सगळ्यांक दिला. तो संदेश तुमी उगडा वरा. म्हाका कितें सांगूंक आसा, एका गितांत उल्हास गितांत हांवें तें लेखलां. तें गीत आतां आमी हांगासर चारीजन पदऱ्या सादर करता. त्या उतरां आयकून कितें संदेश आसा तो तुमी घेवचो. आज हांगासर सन्मानीत जाल्ल्या मुखेल्यांक म्हजें अभिनंदन. तुमच्या मिनतेन तुमच्या वावरान तुमी ह्या स्टेजीकेन पावल्यात तितल्यान तृप्ती पावनाकात. केवळ इगर्जेच्या कंपावंडान DSCGच्या भितर उरान आसतना इल्लेशे समाजे भायर वचून आमचें मुखेलपण आमचें अस्तित्व भायरी दाखोवंक तुमी प्रयत्न करी जाय. ही वेदी हांगा तावन घेतिल्लें धैर्य आत्मस्थैर्य तुमकां भायर आनी की समाजेंत विविध रितीचें मुखेलपण घेवन थंय परजळोवंक तुमकां आदार जाय. तो व्हड पोवी सभेन तुमचे खातीर काडची मिन्नत सार्थक म्हणून जातले. देखून अशें तुमकां बरें मागून मुखले दीस तुमचे बरें जावं. बरो फुडार तुमकां हांव मागतां. बरें शिकप तुमी शिकतात. सडावस जावन शिकप शिकोवन तुमी सपनमचे पुरा बैलो गांव मागीर मंगळूर कोणाक, भारत कोणाक, कर्नाटक कोणाक. जर आमी युवा जन हांगासर नाम जाल्यार आमची अभिवृद्धी जमची ना. आमच्या फिरगजेंत हांव जेन्ना 75% आतां सिनियर सिटीजन्स आनी एक 10 वर्सां गेलीं जाल्यार युथी आसची नात, भुरगीं आसची नात कोणा पुरो कांय पुरो गांवांत आसतले. बेंदोरो वर्सां वेता वेता कांय जेन्ना ओल्ड जावन तेतली यंग उराज आनी ताका तुमी इस्कारान जाय म्हणून आशेवन मुखल्या दिसान तुमकां सर बरें मागता. आयचें कार्य संघटन केल्ल्या सगळ्यांक हाज्या फाटल्यान मस्त वावर केल्लो आसा आमचो विनोद पॅर्सी आनी संयोजक दीपक. तांकां जोरान ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवया. तुमकां मार्गदर्शन दिलां. देखून ह्या कार्यान भाग घेतल्यांक मिनत केलेल्या सगळ्यांक बंदून 2 उतरां अखेर करता. धन्यवाद. हॅपी जुबली. सो आतां आमचें गीत आमी सादर करता. युवजन आमचो बरवसो अलंकार तुमी आमच्या कुटुंबाचो उजवाडा दिवो हे समाजेचो संभ्रमास तुमच्या सगळे वासो. युवजना बुधवंशाने आमचे मोदे देवा देणे आसानंद के दीस मोने भोवती आसल्यार कांय ना उणे. युवजना बुधवंशाने आमचे मोदे देवा देणे आसानंद ते दीस मोने भोवती आसल्यार कांय ना उणे. गोबाई देणी दिदे बांदिल्या आवय बापय मोगान वागयल्या जीव जोरोन शिकपिला बरवसो तुमचे थंय दवरला. युवजना बुधवंशाने आमचे मोदे देवा देणे आसानांते ते दिन मोने भोवती आसल्यार कांय ना उणे. कुटुंबाचे तुमी बळवून कांबे
समाजेन तुम्ही जेजू दिवे पोवी सभेचे घडमुडी गे जायनाका तुम्ही केदीन सोगे युवजना बुधवंशाने आमचे मोदे देवा देणे आसानांते केदीन सोने भोमती असल्यार कांय ना उणे युवा प्राय तुमची भोव मोलादी बरे वायट बिस्टे गिणये जेजू सारकी हाताळल्या जिनी स्वारी सुक्षा तर जीवी सायत बारादी युवजना बुधवंशाने आमचे मोदे देवा देणे आसानांत केदीन सोने भोमती असल्यार कांय ना उणे जेजूक तुमचो आदर्श करून घेया ताणे दाखयलेले वाटेन चला तुमकां जेजूचे हाती दिया सदांच ताचेच खातीर जियेया उल्हास उल्हास हार्दिक उल्हास तुमच्या देण्या देवा देवा विवरे विवा रास रास उल्हास युवजनांचो कोरो संतोष उल्हास उल्हास हार्दिक उल्हास तुमच्या देण्या देवा देवा विवरे विवा रास रास उल्हास युवजनांचो कोरो संतोष. Wasn't that incredible, guys? Let us give a round of applause once more to express our gratitude for them putting in so much hard work just so that this Youth Jubilee we feel special. To express gratitude to everyone who made this event possible, I now invite Glennie Shah, YCS President, to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, our parish priest, Reverend Father Walter D'Souza, Father Vivek, Reverend Father Osmond, Father Arun, and our dear animators, coordinators, Mr. Vinod D'Souza, Mr. Patsy, my fellow youth, and all gathered here. On behalf of YCS and the youth of the parish, it is my privilege to extend this vote of thanks on this joyous occasion of our Youth Jubilee. First and foremost, we thank God for His abundant blessings which have enabled us to come together as one family of faith and celebrate this Jubilee meaningfully. Our heartfelt gratitude goes to Reverend Father Walter D'Souza, our parish priest and chief guest, for your gracious presence. Your words of encouragement and your constant guidance. Your support has been true inspiration to the youth of our parish. We also remain grateful to Reverend Father Vivek, Father Osman, Father Arun for being with us today, your prayers and for your continued support to the youth. A special word of thanks to you, Reverend Father Arun Lobo, for your kind words which have inspired and encouraged us greatly. A special word of appreciation is to our coordinators, Mr. Vinod and Mr. Patsy, for your tireless commitment, guidance, and encouragement, which continue to strengthen and shape in our journey. I also extend sincere thanks to all the youth who have contributed in various ways through your hard work, dedication, and active participation, making this Jubilee truly memorable. To all the well-wishers who helped us through this event, thank you for guiding us and helping us. With these words, I once again thank each one of you and pray that may God bless us abundantly and keep our youth united in faith and service. Thank you. It's time to switch gears, loosen up, laugh loud, and show off that youthful energy. We've got a fun lineup ahead of games, songs, dances, performances that will keep you all on your feet.
आता मुखार येतात Ashwin तशेंच Sasha with a wonderful song. Let us put our hands together for the first program of the day, welcoming Ashwin and Sasha. संद्रे मासो ध्याने के त्रांसो तोंडार पोट्टान तुझा सोबीत दिसताय तुझ्या संतोष के तू मोजो तू सांगून नोजो असताना तू मोगा बोगलेक मोजा उजवाड संद्रे मासो ध्याने के त्रांसो तोंडार पोट्टान तुझा सोबीत दिसताय तुझ्या संतोष के तू मोजो तू सांगून नोजो असताना तू मोगा बोगलेक मोजा Yore, 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 moga nasoya punvecha sandra ponda sanne asa bhugya maza punvechi ratam ka milna sada Yore, 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 moga nasoya punvecha sandra ponda sanne asa bhugya maza punvechi ratam ka milna sada सनसनवारी वर्ता रुखसडा धरता पृथ्वी पुनवेक भुलता संन्याच्या वेंगेंत खेळता खालचा उल्हास मेलता मोना उमाळतात मोगांचो दोगांचो परत्यान फुलता सनसनवारी वर्ता रुखसडा धरता पृथ्वी पुनवेक भुलता संन्याच्या वेंगेंत खेळता खालजांत उल्हास मेलता मोना उमाळतात मोगांचो दोगांचो परत्यान फुलता Yore, 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 moga nasoya punvecha sandra ponda sanne asa bhugya maza punvechi ratam ka milna sada Yore, 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 moga nasoya punvecha sandra ponda sanne asa bhugya maza punvechi ratam ka milna sada punvechi ratam ka milna sada. Thank you.
Wasn't that amazing, ladies and gentlemen, boys and girls? A round of applause and thank you to Ashwin and Sasha for that melodious singing. So now to have an icebreaker, I call up Sam on stage to have the first game of the evening. Over to you, Sam. आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೈಸ್ ಪೈಸ್ ರಾವ ಕೆನಿ ಹಂಗೆ ಓಕೆ 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 राव सेकंद बरं सेकंद ओके ओके आता तुम्ही हातांत आपडोंक ना तुम्ही पायांत लोटोंक ना तुम्ही खाली हिप्स मूव कन मुखार पाटी कन चक्कली तोंडाक येजे ओके येता वयर येता ट्राय करा ओके रेडी ओके 3 2 1 स्टार्ट Kenny very close. Penkad bari alta maadesa net no piya palang hitiya nangila suandatiya malanga ada econet panagiya bailaga mudhe remix karala bailaga mudhe remix karala raga tal patal gatta geeta logama kalama gatta bailaga mudhe remix karala ओके ओके आता तुम्ही खाली पेंकड घालून जायना कोण तुम्ही इल्ले पाय तुमचे यूज करेत पाय यूज करून काढे तुमका हात यूज करूंक ना पाय मात ओके विनर असा बाळेहण्णू सो मेंबर केनेथ
Up next, we've got something special. We have a dynamic brother and sister duo, all set to set this stage on fire. Please join me in welcoming Ivan along with her little brother Dion with their energetic dance performance. मुस्कुराई हुआ पीपी हाई ये पीड़ा बताई न जाए जो तू मुस्कुराई हुआ पीपी हाई ये पीड़ा बताई न जाए तूने मचाई जो दिल में तबाही मेरी जान बचा ही न जाए लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बताना लूटे नहीं लुट जाए चीटे नहीं फट जाए कुड़ियां है जेबों में रख ले कुड़ियां नु ठग ले कुड़ियां नु ठग ले कुड़ियां नु ठग ले ठग ले ठग ले ठग ले कुड़ियां नु ठग ले कुड़ियां नु ठग ले कुड़ियां नु ठग ले ठग ले ठग ले ठग ले तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया करने लगा आंख मटका तो आज बन गया पक्का आज अभी मैंने तेरा बाइक काट कर दिया तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूं तुझे तारे गले जाके मैंने पोट करूं कर ऐसे फाइट कर मूड करूं मैं लाइट तुझे सीन पे दिखा के फिर मैं गोल मार के तेरा हिल खाया मैंने वेटिंग कार्ड पे आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए तो सिग्नल बोर्ड काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डार्लिंग मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली वो दिल क्या भला जो टूटा ना कभी पहली दफा चोट खा के क्यों दिल को लगाना ही छोड़े सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना दो चार दिल हम भी तोड़े तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया प्यार होता 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 कई बार है We'll play a game which everyone knows, Damsharats. Okay? So how this goes is, each team have to select one person. The next team will give them the movie. Okay? And they have to make it hard so that they don't guess it. So in case, if this team has given a movie to this team, and they guess it, they get 20 points. And if they don't guess it, these people get 10 points. Okay? Clear? Any doubt? Okay. Select one, please. ओके आता कोण ॲक्ट करता तांणी तोंडात खंयचे मुवी म्हूण सांगोंक ना आनी आतां अशें एम जाल्यार एम तशें परत दाखोवंक ना ओके रुल्स ओके युअर टायम स्टार्ट्स नाव
यू हम तेरा तू तेरा मेरा तेरी मेरी प्रेम कहानी तेरा मेरा रिश्ता नहीं ओके 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 3 वर्ड तेरा मेरा थर्ड वन सबका तेरा मेरा सबका नो तेरा तेरी तेरा मेरा आशिकी ओके डू समथिंग यार ओके तेरा मेरा सबको देना तेरा मेरा देना what are you doing? Okay distributing तेरा मेरा like okay like inviting in तेरा One more minute. wait wait तेरा मेरा बांटना no तेरा मेरा देना I don't do something else any other don't do that anything else break the word 30 seconds more. do something okay तेरा मेरा what do okay तेरा मेरा like spreading table like that okay तेरा मेरा सजना 10 seconds. table decorate 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sita Falak Melta 20 points. तेरे मेरे फेरे ओके आता हांगा ॲक्टर कोण ओके तुमच्या मूवी रेडी आसा ओके कम ओके सासा रेडी सासा ओके 3, 2, 1 स्टार्ट Fifth word. Fifth word is key. Half of it is key. Full word. Key. First word. Me. मैं. First word is only मैं. तुम. Second word, तेरा. No, wait, तेरा. मेरा. तुम्हारा. हमारा. Wait. तेरा. First word, Wait. तेरा. तेरा. तेरे बाल. बाल. तेरे. मैं तेरा. मैं. तेरा. ए टाइम रिसेट मूवी रॉन्ग दिला टाइम रिसेट थ्री वर्ड्स थर्ड वर्ड तेरा की तेरा मैं fifth one is key third okay now third word तेरा 1 more minute. तेरे second word tell me the second word act the second word no do something I don't know Hindi movie. Second and third word. second word first half split Second half. first half second half Water. swimming in Hindi die drown Swimming. See. Shit. second half is see Something tall Ucha. in English only English? height Tall. 10 seconds more. Sounds like tall. Sounds like tall. Which word is the third word? yeah second word 5, 4, 3, 2, 1 done. Okay. Bondak Melta 20 points. मैं तुलसी तेरे आंगन की आंगन की Okay, तीन एक एक्टर यस मूवी दिया
पानी, ड्रिंक, पानी पीना, पियो, जल, थर्ड वर्ड, वेव, शार्क, मछली, जल मछली. How many words total? Sixth word, आसमान, light, बिजली. बिजली, मछली और Fourth word. One more minute. Ten more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now color team ache. Pono sak melta 20 points. जल बिन मछली नित्य बिन बिजली. ओके हांगातून एक एक्टर. हांगातून कोण येतात? तुमचे मूवी रेडी आसा? मूवी रेडी आसा? Your time. समजले? Okay, your time starts now. Okay. टीमाचं नाव कोण होतं? आंटी पोनो साक 20. मूवीचे नाव काय आलं? डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्षी. ओके झालं. ओके तुमची टीम कोण 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 ॲक्ट करतं? ओके या तुमची मूवी रेडी असा? रेडी असा या या या. लँग्वेज इंग्लिश हिंदी. Okay. Your time starts now.
Cash. हो कॉलेज इकले पोरणे मूवी पडलेल्यात ओके आता हांगा एक ॲक्टर मूवीचें नाव काय आलें आमदानी म्हाका ಗೊತ್ತು आमदानी कट्टा रुपया खाली ओके ओके हांगा एक वय वय हांगा एक येस कम तुमची मूवी रेडी आसा आं वय वय ओके मूवी रेडी आसा केन्ना या ओके मूवी ಗೊತ್ತಾ तुका ओके ओके Okay, your time starts now. Shirin. मर गया नहीं घायल हो गया बेहोश बोले चले 40 seconds more. Ten more seconds. 5, 4. चलेगी? Okay. शरीन फात की निकल पड़ समझ गए? शिरीन फरात की तो निकल पड़ी. ओके ओके कंचे आंबोने आंटी आंबो 20. Okay, so now we will have the CL group singing performance. I request all the CL members to come on stage. Check. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. We are two worlds apart, can reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want
it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way, 'cause I want it that way. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful, oh oh, that's what makes you beautiful. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे धुनी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें, फिर भी चलों के खुले बादलों के ऊपर ले, शाकी हरी बंगा चले। ना हो कोई टकराए, अरे मस्ती लगा के चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे धुनी चढ़ा के हम ताले लगा के चल हम सब तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। मस्तानी मनहोश किए जा, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मनहोश किए जा,
कि तुम हंसते रहो पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश दिए जाए मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए शाम मस्तानी मदहोश दिए जाए मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए आमच्या शेजारचा sabiso taka worsa sabiso saka moga lasso kada karta so yo yo moga moga gopandaru ka sheta tuka yo yo moga moga gopandaru ka sheta tuka la 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 noche o fleche na vela Tanes piso takakela Onde cortas de muñela De tu piso zala Yo, yo, moga, moga Gopandaru ka sheta tuka Yo, yo, moga, moga Gopandaru ka sheta tuka La 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 Mogacha sote hawastana Mele makago bai Moga tuja kalistastana Muji bogna kashi farnu hai Mogacha sote hawastana Mele makago bai Moga tuja kalistastana Muji bogna kashi farnu hai Vilma Maria, Maria, Vilma Maria मुझे काली से सुन ले जा पारव्या Vilma Maria, Maria, Vilma Maria मुझे भोगा संफोड़ ले जा दिव्या Vilma Maria, Maria, Vilma Maria 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 Let us have a round of applause for the group singing by the CL members of Bendel. We now have our very own YCS member Alvia who is coming forward with a singing performance. Can we have Alvia and a round of applause? Nashib moden kosle Kana da chintung nasle Kana diga naga soy bo moko bogolom fasle Go maka mevla bebdo sayba kazar zaun fasle Na 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 Megi to kiti munta zina Yo paila yo Solo maka soy poila Solo maka dina zalar tuzo photo lo taklo Yo paila yo Solo maka soy poila Solo maka dina zalar tuzo photo lo taklo Bebdo zalo kaslo Poilo moro aslo Koslo morno Deutzer saiba euta baslo Soro piu nektit polzo Mando pasun saslo Na 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 Magi to kiti
म्हणटा आसना या पायला या सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाला तुजो फोटो लोटातलो या पायला या सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाला तुजो फोटो लोटातलो Sunezo, fudar kite mozo, chidun moja garbaracha pida zalo bezo, sorak lagun bevdani re garak lailo uzo. Magi to kite manta zena, yo bailaya, soro magazai poilo, soro magadira zala tuzo foto lotaklo ya bailaya soro magazai poilo soro magadira zala tuzo foto lotaklo ಮದ್ಮೆದಾಯಿಗ ಏನ ಈ ಪೊನ್ನನ ಬಂದು ಏನ ನಾಚಿಕೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯಿಗ ಏನ ಈ ಪನ್ನನ ಬಂದು ಏನ ಬಗ್ಲ ಪೋತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ಬತ್ತಿ ಜಿ ಪೊಡಿದ ನಾ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಹಾಳಾತೆ ಪೋಂಡೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಓಲ್ಲ ನ ತೂ ತಾರ ನಿಕುಲು ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ ಅಲಂಗ ಓಲಾರ ತೂ ತಾರ ನಿಕುಲು ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ Pedidar pul alla mone pul mone gat sotto matu pele Pedidar pul alla mone pul mone gat sotto matu pele Ayyo ayyo deva padla pod cinema ratri kola nema Ayyo ayyo deva padla pod cinema रात्रि कोला नेमा मद में दाएगा ये ना ಈ ಪನ್ನನಲ್ಪತು ಏನ ನಾಚಿಕೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ में दाएगा ये ना ಈ ಪನ್ನನಲ್ಪತು ಏನ ದೇವರೇ ಕರು. So now we have the final performance of the evening, that is the CL group dance performance. I welcome all the CL dancers on stage with a round of applause, boys and girls, for the last performance of Youth Jubilee 2025 here at Bendur Parish. For our CL members coming up with the group dance performance. महबूबा 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 तू है मेरे दिल का अजूबा 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 तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या किया ये क्या हुआ दिल डिंग डांग डिंग डोले है दिल डिंग डांग डिंग डोले
गाड़ी स्टार्ट कर. हम फर्स्ट. स्टार्ट. हम फर्स्ट. गाड़ी चला. पत्थर लग. ಬರಿವೋಳು 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 MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ZTV ಮಾದಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ವಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಳು ನಾಳು. Okay, mama. Now tune change. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the party, baby, patu lengi podi. Kudukku puttiya kuppayam, muduthu mandana kaalatte, midukki pinne ennude nenjil nadukirunnavalane nee, nadukirunnavalane nee. ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. मुझे अमीर को नहीं रे. Come to me. Can't you see? मुझो पे बेईमानियां कर ले थोड़ी नादानियां. मुझो पे मनमानियां कर ले थोड़ी नादानियां. मुझे आते को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे. तू आज पास से बुलाने लगे, तुझे छू न जाने मेरे पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पल पल तुझको करते मिस. पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स. I know you want my baby lip. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? टल्ली है ये ज़मीं, टल्ली है आसमां, सब टल्ली है यहाँ. या फिर सारा जहां वैसे का वैसा है, हम टल्ली है यहाँ. मुझसे बाहें ना छुड़ा, कहीं खो ना जा, जो भी होगा I am with you. यू ना घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा I am with you. एक मैं हूँ और एक तू. I wanna be with you. तेरे पीछे पीछे मैं, मेरे आगे आगे तू. एक मैं हूँ और एक तू. एक मैं हूँ और एक तू. Thank you, everyone. Wasn't that a tremendous dance performance? A round of applause if you think that dance performance was lit. I now invite our regard Father Walter D'Souza to play over the meals. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमे सर्गींच्या मोगाळ बापा फिरगजेच्या सर्व युवाजनांक आमकां हो संजेचो वेळ मजेन करसूंक फोव केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमकां तुवें विशेष देणयांनी नेटयलां. ह्या देणयांचें प्रदर्शन हांगासर करून आमी युवजन एकवटल्या सांगातपण आमी भोगलें. हो अवकाश तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता. हाचे फाटल्यान वावर केल्ल्या सकडांक तुजें बेसांव दी. आतां आमी ह्या संभ्रमाचो क्रेय सोबंटो जावन जेवण संपयतना ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ते तयार केल्ल्यांक आनी ते मेळोवंक आमकां कारण जाल्ल्यांक आनी ते सेवपेच्या आमकांय तुजे बेसांव दी. ह्या जेवणाच्या बळान मुखल्या दिसांनी फिरगजेंत आनी समाजेंत क्रियाळ रितींनी वावरूंक क्रिस्ताची मौल्या उखलून धरूंक आनी समाजीक आमी दिवे जावन परजळोवंक आमकां तूं तुजें बेसांव दी. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सपदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.